بله وی هفته پیکناکیانه از وی هفته ویرا پیکناک جاری کردن بخونم ناوی پیکناکی me hürmet tabi pişti dibistana evil ziye gelek handekaran ji hev cuda bu. Hinekan xandin axe domandin ket çune üniversite hinekan ket din nav kar û xebatên rojane. Hinek jî wan gundî man, hinek jî bûn bazirgan, bûn xedan mal û mülk. Ahmedê Silo din Üniversiteya İstanbulê de xwand. Gava hevalê wî bazirgan ji bo ticaretê dihatin İstanbulê yekîn hev dîtin. Qala welat, qala rojên berê dikirin, digotin û dikeniyan. Kesera dilê xwe dirêvandin. Komêk hevalên Ehmed ji bo malkirinê hatibû İstanbulê. Ehmed wana dawetê xwarinê êvarê kir, pênc heval li restoranekî rûniştin. Xwarin, vexwarin, sohbet kirin û xeş keniyan. Demek şunda hevalek Ahmed hate restorandê. Ehmed gazî hevalê xwe kir, ew jî hat li dora masê bi wan rûnişt. Ehmed haziran bi hev ra da nasinê. Ji hevaltiyên xwe ra got. Hevalino, tancu hevalekî mene dibistanê ye. Ev Tirkiye, xelkê İzmîrê ye. Ev hevalekî baş e. Em gelek ji hev hez dikin. Paşê li ser tancu zivîrî û got. Ev çar kes hevaltiyên min ên hevalên min ên berê ne. Em hevalên hev yê zarokatiyê ne. Me din dibistana evîl da bi hev re xwandin. Ewana bazirganin ji bo ticaretê hatine fera. Tanju bi devkenî ji hemûyan re merhaba got û sukut ma. Lê yên dinê wisa nekirin, yekemîn got. Merhaba Brango, tu çawanî başî? Tanju got. Spas dikim, ez başim. Duyemîn digot. Merhaba hevalê deler, tu çawanî başî? Spas dikim, başim. Sêyemîn jî digot, merhaba, înşallah tu başî, selametî. Spas dikim, başim, wî jî bersiv da. Çaremîn jî digot, merhaba Tanju bek, tu çawanî başî? Spas dikim, ez başim. Tanju li ser vê kêfpirsina monoton gelek aciz bû. Lê ji bo xatirê hevalê xwe dengê xwe nedikir. Bi mirûz hem li rûyê Ehmed hem jî rûyê hevalên xwe dinêrî. Hinek wirda wê da xeber dan. Mîza Tanju hatibû ji bo çûyîna tuwaletê çawa ji kursiyê re rabûn ser xwe, her çar hevalên Ehmed bi hev re rabûn ser piyan. Destên xwe li ser navên xwe girêdan, xwe picêk tevand. Tanju şaş û betal mabû. Bi nirçenîrça wirda wê da serê xwe hêjand û ber bi tuwaletê meşiya. Qefam nekiribû, ev çi ye? Gava zivîrî hate ber masê, her çar kes tîsa wî hev ra rabûn ser piyan. Destê xwe li ser navikê xwe girêdan, bejna xwe picêk tevandin û bi hev ra gotin. Kerem ke biracan. Tanju bi mirûzek fêdî kir û digot. Hevalino, ji kerema xwe min nedin şermê. Çima wisa dikin, ji kerema xwe li ber min ra ranabin ser piyan. Ez li pêşiya we da mehçûb dibînim wextekî hûn wisa dikin. Rahet bin, kêfa xwe binêrin, ne xwe aciz bikin, ne jî kerema xwe min. Ji tu kesî dengê derneket,
دیسا کتن ناف صحبتی گران قالاس سر پیهاتیان خد کرن و دکنیان پیاله لسر پیاله و دخارن تانجو جبو چوینا توالته دست خدانی کلکا ماسه کج کرسی خیر راب سر پیان 4 کس بک بری وی هفرا رابون سر پیان دست خل سر ناف آخر گریدان سر خر بیچی خار کرن جاره که به دنگ مان تانجو جو و سرمونیا مونوتون گلک جاره تن آجز بو به دنگ اکتلوان جوان را گوت هوال نو النشیخم نملم نجی هجی نجی آخامه هن چمال برمن رادبن سر پیان اجوی تیکادکم کراماخ ادی اوسا نکن براستی از گلک آچستبم یکی جتانجو را گوت اف چه گوت تنه تانجو بگ تو میوانی می هلبت امجی در رومت نشان بکن اف عادت کارو باوی می کلترا می اوسایه تو عاجز نبه برا جان به کیف آخه بنیره تانجو چو توالت پاشش توالت درکت بر ماسی میشیا گاوا نیسی که ماسی بود دید که 4 کس بک بری حاضر یا رابون سر پیان دکن تانجو هر دو دستی خیلی برجه هیجان که جماعت جه کرسی خیلی را نبن لکی گوتنا تانجی گفتارده که جماعت بک بری به هفر رابون سر پیان گوتن کرم که حوالین هیجا تانجو براستی و رفشا گلک عاجز ببو سرخ وردا و دا هیجان ربلبل او پف پف مجبورن 4 نه 4 دیسا کته ناف صحبته میزا تانجو ایشه بو بلا سره بی خد دگ واش کو نچه توالته ده بله فایده نبو تانجو سرخ بلند کر صحبت جماعت بری به دنگی آمیرانی جوه را گوت لمن بنیرن از این نوها جارکتن بچن توالته کی خب بچی که بلوینه والله بالله از ایوی بکشم و فهم کران نه تو کسی دنگی در نکد هر کسی ناف جاوین تانجو دنیری جاوین تانجو بروس برق دا تانجو دستی خدریجه برگاه کر او دنگی سار گوتن آمیجی بیر نکن کرمامن آماده از این نهاج ماسی رابم هرم توالته کی خب بچک بلوینه ازیوی بدم برگولا بکشم وی گوتنا من فهم کر آنها روی این 4 کسان سور و مور بو و هر را سریخه هیجاندن او به دنگ مان تانجوی هیدی رابو سر پیا وک کوبوین امریکی جبو گله تقاندنه لناف جاوین 4 کسان تماشه دکر 4 کس سرخه برجیر کری بو ندویرن که لناف جاوین تاجو بنیرن هر کس لجی خدا قریمی بو او ساسکنی گوا تانجو ماسه دور که جماش احمد را گفت والله اف حوالت دینه گرو احمد تو بوی دینی را چاوا حوال دیدی که نه تنه دینه هم جی جونیه چه دین چه جونی گرو امانیاق دوی حکمت رومه وی مانیاق با ویجت مرخانه ناوله دوی وی
Terezi bu kujun bağıcın berkuçkan. Da ku İstanbul'e jivi manyağı ki halas bebe. Helalvi bi edebi benerin yekidin god. Jibo hatır Ahmet em jera hürmet nişan dedin. Ev jüme bi kuştuni tehdittir ke. Serhatına Tanju herkes dengi xeberi edi tamma şive reviya bu. Tamma şive reviya bu. Ahmet Gazi garson kır. Peri harın u ve harın eda jihev hatır xastın. Jihev belav bun herkes çün qonağa xe. Svetiri Ahmet u Tanju dibistani de rast hev hatın. Tanju ji Ahmet dira got. Ahmet kusre nenere ama ev hevalete berasti manyak. Ahmet Kenya u got. Hevale minci vek de fikirin. Çawa vek min de fikirin me baş fam nekir. Eci dibêjin hevalete Tanju manyak e. Nalo wallahi usa gotin. Bi tirqa Tanju Kenya gava biçek sekini bu ji hevalê xera got. Kultura milletan berastî gelek ecebin. Minak masa meye evare numuneyeki pir balkeş bu. Mehev gelek aciz kır. Mehev gelek eşan. Mehev manyak nişanda. Duh evari emnava du kultureda korefeş bun. Aklime tevlihev bun. Gor kulturame tırka hevalin te manyak bun. Gor kultura ve kurdacı ez manyak bun. Gor ditiname teşhisa her du alici ras bun. Usaya hatta cari gidin biminin xeşiyede hatıreva